الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngane bayan dia atinan kejumuk tibi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebaban sembat mebil seme besar tablighin ek manusia aku tule pali hali begitu sab kita setelah ek manusia aku tule ngapi ko kita hindi ek kaisa pinabati dari Allah Subhanahu wa taala ek kaisa be petuli-tuli ek kaisa be pelengan sabian do ke golangan amban manusia etine dia mengesem tujuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab alhamdulillah bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala nanti apa kita dan bisa kita berkulang-kulang keurungan sabian dan kabaya amban Allah Subhanahu wa taala sababan pergi bang duben amban Allah Subhanahu wa taala taufik atau hirat amban ye na am asibing tibele tikite ko bisa kata tikite ko si dem asiben to ini ek amban kita bi mengkisi ya ek amban kita bi duk sarta kita Tuhan itu sebenarnya kemazumat ni asamen tu pagenuan tipu-tipu dan samian dan subai mian kadapat rasayan mian manusiain subai dengan angkat asal ibu-ibu pagsuportin berjuang Allah Subhanahu wa taala sige tibi tia do tibi tina meningko-ningko bisa nakutan amman lai dalam kemasan il dalam berksuhan samian atau piu ha petuli-tuli celuma bungkus-bungkus dok mantaruk tapor samian gaya tinam pakala bukan Tuhan dari samian dia tu ini pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid Ka'bah Jumat samian sebab itu bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala na kita biti na upi kano ini samian pakale yan dok lebih asal binasatin bi itu bi ini kaptangan atau bisara Allah Subhanahu wa taala samian ini darap ini bisa memperkemon ka ilmu mian naga nariya piniketu pinakahatje dok pinakahap dok pinakakompleto ne edin ene amban bisara Allah Subhanahu wa taala mian bangehe tite pesunu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so po sambadi alhamdulillah pesunu kita bisi mian pengejaten bi si manamian ga ubus satu isab ga ubus rutan bi tangko bang tamalin gayen sida ka bekesebehin ga ubus atat sa ena maten bi wallahu alam ngau kata sina kam ke sebehin do kore wakawaib atrab be amban de buah tumbas manusia me dalam surgain tanau ken amban de balik tene bisan daidai balik tene bisan daidai amban no le pege tene maqtaid de buah historin tene pin pege surah mahin kuinin tel binagi atas tel mawdu ini ne mian ubus ne pasal elo kiamatin ubus dok pasal awe dok ene pasal me kahalan me manusia dhelule me tinen ge kahagad itag dale amma tasalun an nabi lazim alladhi bi mukhtalifun pasal ene panjari kudat Allah Subhanahu wa taala yan tinen si ipun ne ubus dok ene law kiamat dok seketel lu ene manusia yan atas dua perkala atas dua perkala Kesa etinen manusiain kemuliaan yang mengge dalam kalatan ubus si kedua menggesa dalam kahapan ubus na histori pasal kahapa dalam kalatanin ini pin Allah Subhanahu wa taala ubus dalam kiamatin inna jahannama kanat mirsad sayen ubus na sila kiamat ne ubus ini yang manusia in tagna disara ini manusia ini gini nagga sa Allah Subhanahu wa taala Nekor itu bisa memian inna jahannam kanat mirsada itu ini neraka jahannam pangkaji ne samian lai mian labithina fiha qaba pagtawut sila asal pinipitelem lai selama-lama ini siksa luas wallahu Subhanahu wa taala Namus tu puas na aman kita puas na kita yan balik te bisa makasta bisrat bisa manamian yan makta si manusia isa betinen de grupo manusia insyaallah bago di kita pinalamod wa Allah Subhanahu wa taala man de grupo aninin yan manusia tinale utuju Allah Subhanahu wa taala ubus na manusia mengimit tinalewin ubus na manusia magmasiatin manakain yan te bisra sa manamian
Ini nuren inna jahannama kanat mirsada. Ini menuin neraka ini penuh taksiat atau pengkaji ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nubus dan buai sapirak manusia ga. Dumen magbasiat, dumen mag mungkir, dumen tinen naga sumagwa tinalew petuhut pakale si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umus inin penugata wallahu subhanahu wa ta'ala sa ini sa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Sebenarnya ten. Ini manusia ini grupuan ini mapakalehin atau matinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini pagadakan Tuhan bisan saing hunit ne bisan saing panas ne peddi ne bangdakan hinang de tanda ketelew de tuju Allah subhanahu wa ta'ala dok bisan du sab saing mian laat ne bisan du saing ini na sabian peddi sisiye bang mian pemegisan Tuhan sisiye bisan peddi siya sa dengan de sab ketelew de tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus manusia itu ini tinalew ini manusia gidelan Allah subhanahu wa ta'ala pinne muttaqin ini manusia sayen mian tinalew siya tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinen bang pangandakan tuju Tuhan sisiya si ini na akan kahalan ninang de demikian pembegesan Allah subhanahu wa ta'ala mian tuju siya ini na kahalan pembegesan sa mian kemon de gidisan tinggalan de atau inilian wede ni manusia tinalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala nus payen sabayan pero Allah subhanahu wa ta'ala sinin inna lil muttaqina mafaza kemon de ini hetin manusia basta manusia tinalew magmeriyawa magsurrender tuju Allah subhanahu wa ta'ala sebenna li pinne manusia le ini tinen magbaruntungan ini magkahapanin ini masuksesin taabot selaw kiamat naman to selaw dunya peruntungan ini biar kahapanin naman to selaw dunya ini so binisara Allah subhanahu wa ta'ala ini dari selaw kiamat sa manusia yene metelewin taabot selaw kiamat yene pinne tinen magsuksesi atau magkahapan siya magkaluhayahan siya mian sab ketelew dito selaw dunya sa mian mafaza niya netinen me kahapan atawa bangdelan mig businessin untung de amar Allah subhanahu wa ta'ala te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala siya sabine dembu adu ene katalew inang den dembu adu katalew ininang den tuju Allah subhanahu wa ta'ala managna ine te pengurung te untung de amar Allah subhanahu wa ta'ala tawat selaw kiamat mian sab ketelew dele ini nang wa de kemon pagandakanin duk tininggalan wa de kemon ene pemegesan Allah subhanahu wa ta'ala abot selaw kiamat hadaiqa wa anaba dembu amban me tuntung de dembu amban me tuntung de tinin te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si sab ketelew de yeneme ine kekebunan betul besar kekebunan kekebunan ini be kekebunan bete hadaiq tinin bang mose me hadaiq ini jama tinin garden adiga kasi ada sinin pagi ekkan bete na salme mian bang medembu ado hagan digi makita sa mga school sa amin ano inang tinakita master maginang kana sa amin digi ro garden sa amin hotel nasi indumen tinin digi sumegwa lahat haji atau kebun haji na Allah subhanahu wa ta'ala tabut la silaw akhirat tabut la silaw dalam mian silaw kiamat mian dalam surga tapi ngurung Allah subhanahu wa ta'ala sisiye yene me manusia metenewale umus yene me kebunin me bolakinin niya tumbu niya ano bagaimana japin te bolak ko metuen desert to kana tene ne gero asal bisa singe ano bisa singe habbiu ko più che ti dice ini be motoran te melu sini recan bagaimana kita habbiu ne mana-mana bolakin peyat samian nasuhan kan ka più pagtak kabliun menjadi kana inu kana tene na asal gero ko inge bisa singe ano tamanteru te penen paghap kolon na tamanteru ten so gara te medan te samian apa Japanin biuran samian so gara inu so nan sinin inulungan pagi kebunan bulak Allah subhanahu wa ta'ala duk tinanem ne kompleto tinanem ne kompleto samian
ini garden le, hadika le, ini pintalat pengurung Allah Subhanahu wa taala. Sime mu'min le, sime anu sama tidak le, tinan duk me inu le, duk me tinan kakayaan na kompleto samian. Ine me bulak le mula te pengurung Allah Subhanahu wa taala tujusie me muttaqin le, dengan bulak sie atau dengan lugar sie, ubusnya alai me ketumbuh-tumbuhan di elemne. Inilah me ketumbuh-tumbuhan di elemne. Ine tebesanan si ini wa anab. Itu inam. Tidak ini mula-mula. Di mana capin ini? Pagi selalu kiamat. Bustan manusiain. Mian bang nia kinabaya no itu sikite. Bang nia itu si alodun bang nia kinabaya no ete. Etinen mian asal kami ante mian batang tepi sikite. Tepi sikite atau watakakante atau teeset atau ini. Banggay peglugan tebi asal gete do tebi. Bang tu si dunya bisan pene samian hap nene wapinte upama pipite sikinakan batang mangan kita kinakan mamis pinte ko wajit pinain awi ko batang man wajit nasumego magangan-angan kita lay banggero yan kita maghinang hinangan andate hinangan potiritan kita samian ngi kita magakan atau mga nagbala uyat tak samian pirito ini be dok sukalian libusaw sa amin, pag-ihap, kinakan, manggero yan, asal hinang tabi kita, dinikihan, batang maginang luma kita, buni ang hinang tabi sa amin, kabang kulmagun hap. Luna siya, panyapon, gero, hinangan, gero, pagwa, sawatun, gen, maginang, gay, magnyata, gay, teles, sawat tabi. Sumegwa siya, lo, kiamat, iningay, gay, nagitin, naglugab do. Batang mangan kita, kinakan, wajit, dinikihan, upapinte, magniat kita pinitek ko Allah Subhanahu wa taala niat ta bigiragan ga niya bang maglubaranin sa maglug magpipedibara ga niya katin puas to sila nun pagluganin so magwa ina lai tellew selaw kiamat kinabayaan ano ina paano nilang niat tulay esi pinitek ka Allah Subhanahu wa taala yene si kiuhin sa niya gay ka maglug ni niat mo sa asamin batang manap ken no pa inulugan ko ken batang man men sapi inulugan ko sapi batang man manuk kemon ina kabayaan no ina kamano sa tekita o tinatawan mo to sa Allah Subhanahu wa taala isi magtos pinipiwe pinitek ko Allah Subhanahu wa taala sa kao sabihan na dimikinan sinin hadaha ika wa anaba bisan eno na simpite me ora badja pa baite ene me ekrepsian ina bang pentele si enule kabayano niya niyan mangano niya mangga kabayano niya lahing niya lahi kabayano niya niyan ine sa amin kabayano lahi dalam takakan wala dalam ine miyan kebun no miyan pinitek ka pinangulong wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw inin pagbidan me kaulamanin pagbidan elaw kiamatin luk ine elaw surga insamihan hanggang napinde miyan elaw kiamatin miyan pagtumbasan negana na hinang pagi elaw dunyahin paghinangan sumigo ka na tumbas ini elaw kiamatin tumbas salama-lama gyan ikaw maghinang gyan ikaw lugan so bang doon siya dunya maghinang salama-lama ka na tumbas malingkan niya sa dikidiki sa miyan so sa inin taabot siya elaw kiamat kahalan manusia in bang mu'min dalam surga nigniat hadja mag-angan-angan hadja sa miyan pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala siya mana ko pito ko magandaruwe tiyan na mamutek ka matang magandaruwe upama niya na sa miyan tiyan na sa miyan pinotuhan ko patang ngayon misara indaman gago misara sa amin pipo matang magandaruwe ko sumegwa pa niya si ako atinan mabaya ko atin silende pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin siya kain niyan pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala sikao yene ina lai tepikil wa do dalam pengitan no tawot siya dalam kiamat dalam surga so igay ka maghinang yene ka pinta sa amin lu maglengan sa amin magpihape ataw gay yene maglu sumugwa ina lai paano dalam pengitan no pesep dalam pengitan no sabihin pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala sikao sa amin hadai ka wa anaba kabun ina kami ano tirayam lai pinangurong wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin sikao pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala sikitabi yene mian ene me ketumbuhanin atawa yene mian kinabi antibile ubus wa kawaib atraba ini etinen sedi amban me bulak mian sedi amban me kakayaan mian pengertaan mian ti anisa pake bang titi me kelelahan
Hangkan ni binisara Allah subhanahu wa ta'ala sa kita uwan wede. Bang kerelahan asal gak niya umbul dan buah kuntarane asal pihan hel wamban dende. Wa kawai ba taraba inin dan buah. Tungurung Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi si mu'min yene tung basinin tabat celo kiamat ini me grendehan me kandahan pinengurung Allah subhanahu wa ta'ala si. Kesunu wa ka'san dihaka. Ida wa ka'san dihaka. Ini buat rusap ke pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sisie tabu celeu kiamat yene me mu'minin me kakayanin atau tung basinin ini kaasin sini kan begitu kaasin kaas tu silan sabdu sisiru ini inum tiba kita ingin kawan basu kus kaas bang sarap kaas itu bang basu nani alai etinan tepengurung wallahu subhanahu wa ta'ala besar teme panjab tu ini ubus ne anu ini tengah-tengah ruang kita bi kayak tumbuh-tumbuhan bola ubus kandahan apa sih ada kawan apa pente me bulak tu atau me kebun tu samian ubus wakawai batra ba duk me kandang betul besar me kerendehan kandahan samian ubus waka sandihaka ubus me kapanjapan pite panjab dalam rumah ada pinte samian dalam surga ne pinte waka san mutatabi'a mutara'a atau mutatabi'a itu ngite hitung naman ko to sige pinte ko me kulay miskin samian na pwede na me penginuman ko rumah ko me duit teluka me sampai paabot pinte me subuh kayo so bang pinte me niya me magtambak tinambak dem kaung kasama ne ka ano ka niya nanasinin duman ka astik me kulang-kulang duman kulang bisan pa sa ing kabisitan upama asal umabot la isi etinen ine mian na panjab nilay mian gaya ngindam si sawe ne gaya ngindam gaya tenen pe mian mo bisa si sawe ne sumagua asal andang inano kinompleto Allah subhanahu wa ta'ala si yene me panjab nen lai dalam surga etinen si dalam sial akhirat wa ka'san dihaka tin lai samian penginuman ne ini batang limun batang inum na sami an lebe inulay mian magkasari etinen pengusalan ne kaas na lay ine penginuman ne le dalam surga ubus ine me kaas le pangupama malikite mian ye pagi itu sikite bi tuwain dok birge magkasari ne niya bakas ngakahan ka am tikite tebi tegalebi wa magkasari yene tubain atau wabirin ininum le dalam surga wa khamrin ladzatan lisyaribin yan bisratwani kemo ne baywane ne kelemo metuyan kemo ne kelemo metuyan niya lai dalam surga sumewadu ben ne pen makalang ladzatan lisyaribin bang tainum nuga niya etinen kene ke obotang inum na bawa plesanet taman hap les sasamian korek penimbele indama hanggan nigite makasay inum tu pegge makin hinala sigite abage bangite inum tu gene te inum te ne maples samile silam surga le ine tiren nei mian pengisan wehin pengisan no khamar le yene me kapanjapan nubian magnali pinte me tuba atau me bir me kemon nabiwan magaramo tu batang inum no tabul dalam surga etinen khamar le ine bian ine bitu halal ne sikau sumegua domen ne peri makalango sumegua hap tamanan hap lesane banginum te bisamia na ini penginuman ten inusata ne besute mia le dalam surga samia us ne duman najay ne duman najay peg ek kami dalam surga samia story sume yu sume ek sura maka kasamian koro teut bisin dua sanuin sume demu apita man ini penugata istri sume mukmin samia Allah subhanahu wa ta'ala tinggania betul besar etinen kuan sambat ya kan pulang kasih sikite ini kabayan te bisamia ko te besar lumian den ini niat te maksud te asal petek kasiu petek kapiu sikite bi yene mian ene tumbasin bar Allah subhanahu wa ta'ala ini tek Allah subhanahu wa ta'ala tumbas samia aman Allah subhanahu wa ta'ala us la ise dalam surga le yene mu'min le mian mitinelo le la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima duman ne ko metu sikite yan magsasa magkoto-koto maglimot-limot magindabayo magtugid-tugid ganin yan bisara dalam surga gan at tikereno
Gay ko magkakala bisara sa amiyan me daginis. Misra me lahatian na binte. La yasmauna fiha lagwan. Lagwan ini me bisara dusta. Bisara bintel bisara me gihap. Uslatun na si me yene me dan tu sikitivi mian lagu yene me bisara direct ne. Yene me music me organian. Eden lagu yan. Untuk selalu game makasari penakale. Game makasari penakale haram. Haram yan. Sa ano? Sige TV. Wala kidhaba dugada na nagdusta lay kana nagdusta. Kung ako sa amin. Gano kung kibisara pagkalo tipe dusta upama. Pisa ng buwan gandusta. Pisa ng buwan gandusta. Pisa ng buwan gandusta sa amin. Nalay din ang surga game makasari. Gana asal getet manzari pinaasik ko Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga bisara dustain duk bisara mengge mahapin duk bisara mekipeg yatin mekelaraksa gaana benia gaana ne ina tegalen sa hab tawanan hab bisarahin do bangdelan me musikin atau suarahan samian lui tamanan lui samen tegalen dalam surga gani alai meke men ine meke taleu taleo gadale meke dut kedut gana alai hetinen meke mian mudarat sumegua bisarahin hab tabanan hab mian duk bennal tabanan bennal bisarahin kemal dalam surga jazaa'an min rabbika adhan hisaba yeni entung bas ko Muhammad mian amban Tuhan nun duk tujuka duk semi umat nun duk si pun Allah subhanahu wa ta'ala kemal sami medlewin yeni pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sisihin atau gantaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sisihin yene mula-mula memian sumir memperi ikemon memperi dumen pemian kapasadian panmian itinin sumegua bang dalam surga itinin gana misrani subikum gay keenan dalam surga manusiain bang gay kompleto kompleto ine ko ito misrate mian ine lai maksud tabi kinedewan Allah subhanahu wa ta'ala petek kasamian ini tandaan yang kompleto ini kinompleto wa Allah subhanahu wa ta'ala mu'minin atau namatalaw tab dalam surga sahabat ubus mian gene sa hisaba atau hisaba gene sa daot ge apin ne ada kala bangtu si kita kekulangan bisa pesain kede manusia tu seluruh dunia asal batang masih pende beken milioner bisa pende bangutan sini nani apa ini be bangus milioner ini be batang bilioner bata saya be batang nampak eten tanda na asal dia be kompol me kekulangan pe lesel lo kiamat dalam surga atan hisaba asal ga nani gene sembe kian ga nani ataman gene sembe ke bisara asal mian cukup ne kompleto ni sisiye etinen ga na kulang tepengurung tapang nugata wallahu subhanahu wa ta'ala sisihin dalam surga yene mian tungbas amban Allah subhanahu wa ta'ala tujusihin nene manusia nutilewle ubus rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yene men magpaniyain yene men mengurungin yene men magajanjiin mga tagsi yene mu'minin yene kana sedih sine yene Tuhan tabi Allah subhanahu wa ta'ala dumana aja Tuhan manusia duk Tuhan yene pitu lapis langit wal ardi duk pitu lapis bulak iya maghinangin magpilihalain dumana haja kita bisa men pinilihalain sumegua makhluk sedih man manusia gara mekekole duk gara mekeurung ko yene tabi urung mian hetinen mekege sedih man yene Allah subhanahu wa ta'ala yene hetinen Tuhan insyaallah subhanahu wa ta'ala pitu lapis langit yene memelihala pitu lapis langitin duk bulagin samian wa ma bainahuma duk ene santara ninin kita ne lamut mekemon samian manusia makhluk sediam man kita gani mekege seddi melihara ne melingkan dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat kita bigi menjadi kita Tuhan garu sab kita bini mekehilang setinan nge kita makasani Tuhan ngase-ngase maku seddi amban ide amban Allah subhanahu wa ta'ala bengana mekekole seddi mekpenia melihara samian sikitewi kemon makhluk mian seddi amban Allah subhanahu wa ta'ala la yamlikuna minhu khitaba tabut sillo kiamat dugana niya mekeges leselo kiamat
taabot ne megbisara, kataabot na megkesua. Kemon manusiain pagi inistruito sa law kiamat ninin, gana niya makazari misara. Gana niya etinen pagto sa law dunja pagi pen na ako presidentehin, subay ako dehel lumisara. Pesuno ako gobernador, ako ngresin, ako may pesuno si presidentehin. Ako gobernador, ako pesunuin, ako mayorin, ako pesuno, ako barangay. Ako pesunuin sa amin, nansinin gana niya magmilig sedi. Gana niya magmilig sedi, ngurong ene bisara ngupan dirimark atau ini nasamian lesi pagtimunan lay gani ang mikigayas misara bisan pesaing geranggone tusil labun niya upama bisan pesaing ge ene kawasene bisan pesaing ge dayane iya nasamian tu kahalan na sa labun niya gani na kuyahin bang tu sa labun niya gitabot suway tabot silaw kiamat gani at hinang ni gani at hinang ni gani kaya samian sine mangantanin lai sine sarain lai sine menenggehin lai hinaraptin dan buah-buah sa Allah subhanahu wa ta'ala inakarin sa amin paglay yawma yakumu ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba abot silaw kiamat pagtipon nila samian gana niya etinen mian gana misara yene gana hijul gana ni aparkala gana ina swala ini kemon celokat manusia biktipun ne pego ani kemon mantag na Adam alayhi salatu wasallam hininang Allah subhanahu wa ta'ala pego ani sampai hinepusan manusia elaw kia pini elaw kiamatin la ini pego nagkasuwa ubus siwaktuyen yawma yaqumu ruh siwaktuyen mian yakumur ruh wal malaikatu saffa tinenengene usa ni atau peti pun neruisa petekkane yene mian ruhin indaro kam ya ikhtilaf me ulama nan sisi ruh petekkane penne ruhin duk malaikat inihinang den saffa magsaf-saf so na sinin dembuha story dembuha ang tafsir suwe gege kita baru tafsir manusia yang tabot silaw kiamat ay nebe mian sigpit tamanan sigpit pagka sabi ne sibesirin ba kita nabayag ini piansapi ni piansapi ni ay may sampu may alam sabi yan na inan din pinne bang inan bang sabi bang bahasa Arab bang ek kan pinne sa dambuwa mong sab dambuwa hanggang dipin eka dipin magalain-lain sa magsap-sap pinne sukuf nanan sinin tibisara wallahu subhanahu wa ta'ala yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa dasabdo dalain do dan demikian manusia inabdu tabut silaw kiamat ekkan manusia yang kemamantag na Adam alayhi salatu wasallam sampai dan buat manusia tani Allah kiamat bertibur lai dasabdo sapan dasab ini hawa zahmanen ini hawa sigpitnen dan buah ban tafsir pempasaran sini bang pinne yawma yaqumu ruha malaikatu sufufa tin ekka nana sini namantis agay dasab bang titri manusiain mismo bisan meka malaikatanin kemon magsap dasab bu siya paharap paagad sa Allah subhanahu wa ta'ala taabot si ilaw kiamat siya tuhin yeni hawa sigpitin na payamantib sa manusia in kemon ne kafir na muslim na sa amin dasap sa tabot mapaharap magad ini kagad Allah subhanahu wa ta'ala ini hawa kanan sige sigpit nangkan hanggan ne peru tibi hanggan ne peku tibi sa Allah subhanahu wa ta'ala bang pengkit tibi inaligan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kisigpitan le kisigpitan le sa amin musa sini yawma yaqumu ruh tabot siya lawiyan unenggene manusia eneme malaikatin ruh sini takna yawma yaqumu ruh dengan pinne bang pinne bagi bang arwah amian pinne ekka kasi nambuha do ruh so na sinin ekka magpay na sinin ruhin na sinin ito naman sila dikidiki silaw kiamat nenggene pinne atau usa ne atau peguwa ne nenggene yene ruhin na sinin ikhtalafa al-mufassiruna
Magbida-bida yan magtafsirin nan si pasal rubang sini. Mang sinasisi binisara wa Allah subhanahu wa ta'ala nasini. Tagnatag na bisara din. Yan pinne murad birru nasinin. Yan pinne tagnatag na may kajawahan anak Adam. Anak Adam lihat dyan. Anak ni Asariel pegu amman diye do kanda dele. Itak na si iyo ko si oktian pegu ani atawanen gele mi anak Adamin. Anak ni Hajar men pen anak ni kita ingay seddi. Migsedi anak Adam. Duk pinain anak apu Adam. Magsibox, magsedi. Bang anak Adam, di bisa pin anak Adam, yan anak pegu amban barada yatin anak teruk andane. Bang pinus pinain anak apu Adam na kita manusia. Kita manusia samen me pegu amban ini, yan amban Adam le. Nanasinin, pinne tagatak na yawma yakumur ruh. Tagna bisara may magtafsirin kanipin atawanen ginasyok tuyen magpasap yene anak Adamin hadja may pag-uampan din baranden ano kandan sa amin dembuwa isab duben anak Adam sa amin manarulay sumaguwa hum banu Adam kite kita ni sa amin hum banu Adam anak apu Adam le samian neng gene peguan kita manusia nyawa kita manusia anak apu Adam le dembu ay sa bisara duben sumegwa khalqun laysu bani Adam innama hum ala suratihim niya dembuwa makhluk niya sadi makhluk duben pen amban anak apu Adam le sumegwa kanyawahan yene makhluk lay sumegwa ko bustan anak apu Adam lay bentuk din itu numen kita manusia ini lumain sumegwa ni ahininan wallahu subhanahu wa ta'ala may makhluk sedia man kita manusia sumegwa ko bustan yene nyawa manusia anak Adam lay sayen in tafsir nasi bisaran sinin yawma yakumur ruh pegwa adalai nenges waktuin yatinin lesel law kiamat bang na ubus kiamat nyaim ubus dembu aisa bisara wallahu alam ini natu menuin coba cek ini mebenalin yene pegwa ande waktuin si Jibril alaihi salatu wasalam mana ruhin nasinin pegirbe pin arwah dembu adu si Jibril alaihi salatu wasalam yatinin nekura malaikat nekura malaikat yayin pinne me peguain ne seluyen nenge depon memang bisa nenge bang kita bisa mismo nekura malaikat inde antara Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegua ne nenge paharap ngagad si Allah subhanahu wa ta'ala nenge sa malaikat kita sa manusia yauma yakumur ruh umus dembu isa binain yene ruhin siyaktuin yene hinarap tinin tabi yene Quran pabantuk netinen pine hininang Allah subhanahu wa ta'ala samian itin makhluk itin magbarang Quranin nenge ngakan Allah subhanahu wa ta'ala nenge Quranin bisa kinawan tabi bisara Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu tabut sa kiamat hininang Allah subhanahu wa ta'ala samian itinen eket bisara tabi si pasal fadail Quran itinen napat kitabi duk Ramadanin duk Quranin bangsi tabut sa kiamat dan sintembu amban tafsir may kaulamaan may mufassirunin bisrarin sayan basa yene ruhin sayan nengene Quranin lai ngagad si Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa nasi ene arrajih may etin asagaykan may mga kasi dumen yene may anak Adam lay dumen nyawa yene seddi amban anak Adam lay suwe bentuk delay dumain Quran sumegwa yene may benalin nan sinin in asal me mian ke kanche magaka neng genan sinin ngagad Allah subhanahu wa ta'ala peduhutan malaikat seddi amban yene si Jibril alaihi salatu wassalam nenge yauma yakumur ruh tabu cello kiamat nenge si Jibril wal malaikatu seke mon malaikat seddi amban ke mon malaikat seddi amban nenge yauma yakumur ruh wal malaikatu safa nagsap-sap sa itin dembuwa sapan de salben katinen pinig yan men kemon malaikatin men dumian de grupo bian sam de sapsi magsap-sap de si samian kinatawan de yan men malaikatin panutan de Jibril
do manusia ini sa enemen demikian sa amin enemen lain manusia sa amin. Nah tabat sa kiamat ini bisra Allah subhanahu wa ta'ala pinna safa dumen pinna sufuf amban malaikat lede si manusia ini sumegua nengge manusia in dasab sa amin etinen lesi lo kiamat nengge yauma yaqumur ruh tabat sa kiamat nengge ne malaikatin nengge Jibril do kemon malaikatin sedia amban iye tabat sa kiamat la yatak magsapsap edin dasab siya la yatakallamun sumagwa lopen tepet nengge gana meki bisara bisan ini nakita sa meki bisara Fir'aun pinake yene pinake mian serupang dupang na manusia tu dok yene mian sa takabur na manusia tu si zaman na yene Fir'aun gana meki bisara pin ako na tuhan melengkewin ako tutun bi yene hawa beheninen dok pagsilig na yene hawa takabur nen tabat sila kiamat sila misalnya sin mangga sa iye inalay dilem ene na nakasa namli mismo si Jibril duk malaikat din sa nen kemon na pilutan si Jibril gana tepet neng sa amin la sila kiamat gana nakibisara namang sa pinte kita nakibisara pulak manusia gani ya ene hawa ene ngagad bang ine na pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala hintay si waktu yan yawma yaqumu ruh والروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كان مكي besar no sampai kita lain samian ten lamud ne manusia lain bekasua dok malaikat lega nia miki besar illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba melingkan makin nia miki besar bang suwe nia order na amban Allah subhanahu wa ta'ala pin nekau besar niko makanya niko besar sumegua abang siwet tu ga beratek ka besar pin Allah subhanahu wa ta'ala besar nekau asal lipen ga ni abisan ene hawa ka manusia lain malaikat tuk manusia tuk kemon makhluk megasuan ga ni hiju ga tekenu besar abisan ko titik ga hiju anu tabanan ini temen tabanan tandem ganya main lain na kemon manusia na to sigite ya sawa pinte me say ne bisa haji me fiko me dele me tiang gisania lagi ne me to sigite me bang ne magilinga me bang resme no me ke piang ka bang kano le sigite ne ke se me oba sa mian me gano gero yek so ene hawa biar manusia ata hatu dalai ien megtipon na megkasuan kemon malaikat tu kemon manusia si waktu yan gak niya tekeno bisara bisa detektan si waktu yan illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba melingkan makin niya misara bang sumay niya pin Allah ta'ala maksanya ka misara yatin niya suwa niya approve ambar Allah subhanahu wa ta'ala pin ne okay o pin ne Jibril upama atau okay Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama sabi pin ne mian makasana ni kaum misara atau ini bisa nuk itu piun makasana ni kaum misara sumegua bangga adu lo tepet ngagan lo tepet petiana lo tepet nengge tabanan nengge bang sumian makin usa bang penenggihan le ina inagarin bisara amman Allah subhanahu wa ta'ala yawma yaqumu ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun lettep ga'diya etini ine miki bisara kemun ni'in illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba melingkan bang nani order amar Allah subhanahu wa ta'ala bang nani daakan amar Allah subhanahu wa ta'ala pin okay ni misara na upama na makanya ni misara sumegua apa in magko pen misara odele bisrale pin wa qala sawaba dum pen misara ini subo subsara dum misara gasut dum misara ini dum misara itinen lune peddi sumegua bisarahin bisarahapsa kubus nan sinin mian bangin pathat tafsir suwati an oras anutin ti an oras ten tekka sine tagna atau sine me orderan wallahu subhanahu wa ta'ala tabut chelewin na kumisarahin piu ko madik bakas tekede bi misara somar piu ko sine bakas tekelebi in story sikit bi tabut chelew kiamat sine tagna dinak misara pekena si misara ini gana na kibisara makin niya na kibisara bang tekka order amman Allah subhanahu wa ta'ala pinamis makanya na kibisara sumego bisarain pa ini ne wa qala
Sayid. Wakala sawaba. Dua bisra ini, dua bisra itu meg dusta, dua bisra meg organ, dua bisra hijul, dua meg gasut, semua gua bisra. Ini bisra apa yang bisra yang sana. Wakala sawaba. Terus dembua, gero pe anu te manabalan, dembua tak na nan sinin, tak na pede bisra. Nan sinin duben me ka malaikatan li. Demi sisip bil suyak neng gerusab selama-lama. Duk may kemam bataan sa amin. Iya, yaw may yakumur ruh. Wal malaikatu nengge sisip duk may malaikat nengge. Tamaran ni kada ya tini napas maksudnya kenuin. Selaw kiamat, ito yung pinalo kiamatin. La yatakallamuna, tinin yaw may yakumur ruh wal malaikatu. Safan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Gani ang mikibisara, gana pinibisara wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan sini, melingkan makin niya maklay musara sumetek kadakan nen. Usinan sinte bisara tagna etin misara pinain ikhtilafu sa mufassirinin may tafsir si bisara to. Yan tagna nan sini pinibisara. Bisan pe Jibril alayhi salatu wassalam dok malaikatin yene me kinibinibihan. Yan man sabi kinibinibihan. Us bisan peke umat kinibinibihan niya peseddi sini tagna pinibisara pinibisara ko sabi ko sa bisarain yene Nabi Tri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini labo si pegenuin labo si pegenu kiamat le us pesuru onesi yene sab me etinen me kemon me ene me suwe me kinibinibihan insabian tawut selo bisarain tawut selo aselo ien dinak si misara ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nus mian bisrahin pain duman ini sumegua bisrahin wa qala sawaba bisrahin bisrahab tamanan hab mian bisrahin sewaktu saya misara sa amin selo mian table selo kiam. Dzalika al-yawmul haqq mesab sikitibi o kam ipon Allah subhanahu wa ta'ala yene mian histori mian elaw kiamatin asal gani apek dua asal bendal mian dembua ne men ame bisa elaw kiamat so pek itu na sort tajin bisa inin so bendal bus balik te bisaraten bi yene me histori lama be sigiti bisa elaw pepele me mian nek maghapen sa amin me dumen haja tu si Saudi dumen si Basilan dumen si Pilipinas so kemo lahat suse pek bahasa penian elaw kiamatin enesi ini pusat nen dunyahin lesi 2012 biasa. Ipasaga ni. Anan sinin gato bisrarli. Sumegwa nan si bisratuanin. Dzalikal yawmul haq. Ina metisturiti mi ana saleni bennal. Samen pangles elo kiamat samian ne kalanin. Sumegwa asal bennal teri si elo kiamatin. Sumegwa mengikinaganten bi kay ketauhan tibang sumian penian elo kiamatin. Sumegwa bang penian elaw kiamatin yen men kahalan manusia tawat sa elaw kiamat po iti bisrate mian sabihan asal pentalian dhalika al-yawmul haq asal gani apek duarue manusia in tawat sa elaw kiamat sa men kahalan nen bisara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pitu sikit misalnya inagan kita buat ini sabihan paman syat takhadha ila rabbihi ma'aba ubus yen mian sini mabaya nyedo yene etinen bang ye mole magkahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala na kone may tibisaramian ine edo tibi mahapin mian bang malaat le edo tibi labian mahap le duk yene labian malaat le da edo tibi mian pegisab ine mian emen kahalan manusia intawat sila kiamat bang magkalatanin na ine ko tibisaraja na delulay inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina biha aqaba salama-lama bang tibet at dalam kalatan dalam narka jahannam tamulaan din kanay kalumas nagwa edo ti mahapin bang negiti mole tudju Allah subhanahu wa ta'ala yesiliman mahap lay atawa yene kemon pangasarayan inna anzarnakum adhaban qariba namiyan pero Allah subhanahu wa ta'ala iyan inin nepenne pemesib kami kamin atau pe mengaka kamin ka samian dehel pe amban yene penia elo kiamatin asal bang kesiksain siksa tamanan siksa
Pehelli kaam asa siniksa wa ikabi tamanan siksa duk periksa kemihin inna antarnakum adaban qariba asal tapit tamanan tapit yene penugata si kami si kami penugata kami sa amin pero Allah subhanahu wa ta'ala sumehangkan pinne asal biyan helianon bit agahan kami kaam asal pehelli kaam asal siksain tapit tamanan tapit duk hunit tamanan hunit duk peddi tamanan peddi sa amin bang umabot ni manusia in pitilan markasana sinagwa gay kita bit siniksa Allah subhanahu wa ta'ala samantara kita bigay nakano ini nakpehelli nakhelduk heliante bit asal yene siksain peddi tamanan peddi duk lat tamanan lat sa amin hangkan sa heliante bit duk yene mahapin hap tamanan hap hanggang sa pagkapasante ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bisalaman ne hangkan kuito pinne pehelli kamel yanon bit ubus yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kuito pinne siksain tapit ne yene bakas pagkakami bin Allah subhanahu wa ta'ala lupe kam si waktu dunya yanon bit kuito tapit ne azab kemin tapit ne si kaam selaw kiamat ne atatsa lain selaw kiamat manusiain ubus waktu yen yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah Rosa tehinang manusiain lesi penenggihan lei mayam bang ine atau ngagat bang ine bakas tehinang nen ini pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala pisi bangkat ine makad damat yada kasi waktu kelum ne ine hinang nen si waktu kelum ne bang hinang nen hap isi inagad nen pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala pisi kapan sa bang hinang nen lahat pagkita isip nila sabihan gana na dapat gay na iya tabalik si dunya magtawat bangga ike pinang hap asal isip nila sa lahat kalatan ka hinang nen sampai temoon na inkimaiten nila kalatan sabihan yun ese inagad ng siyok tuyen ubus gana na inagad sindi gay na tabalik pito si dunya gana po sa dunya yun ese inagad nen banghap tehinang nen siwag tu netu sidun hap sa inagat nen bagi abang lat kikahinang nen sampai timuon ni mati kalatan nen sa inagat nen gana nagad sidi ubus siwag tuyen banglat tehinang nen banglat tehinang nen manusia alay hetinen hinukob na wallahu subhanahu wa ta'ala dilem kakapir atau dilem panagga tuju wallahu subhanahu wa ta'ala samian itimuonen ubus ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba bangupama tehukumi Allah subhanahu wa ta'ala siapa nanagga yene tebone metin asal dengan panagga ga dapat tabot silaw kiamat kalatan pinitek ka tuan siya hinapusan ng kahapan hinapusan ng kalatan dumen kahapan mian yesi inagad-agad nen gana inagad ni sedih dok pinalain ni wallahu subhanahu wa ta'ala amban jumlah tumpukan yene panagga si waktu pinitek ka na wallahu subhanahu wa ta'ala si yene tumbas kalatan hinang nen duk kapanagga ng kapagkapir nen ine tabot sa amin la kitikita na wene ya laitani kuntu turaba misara na sa manamaran ne mekipigniat makapag-angan-angan bang dupen bang nepen gene pinalabay wa Allah subhanahu wa ta'ala amban siksa yene hinarap nemian song pinangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si yelay sumegwa gampe pain ambat nepen do ne pinapanjani ni wa Allah subhanahu wa ta'ala amban bulak gene hinang manusia sa amin dugget te ine talisan ni siksa so pwede kasili ese niat nen sumegwa gene makazari pagkasuyak tuyen kemon me binatang-binatangan kambing sapi kemon ne binatang sedia man manusia binatang si waktu tekite we na siksa kapirin duk siniksa ne manusia magkapirin duk managgail sa amin wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu yen nakipek niya si open ne Tuhan kami dan ne pin ne kayo pensiyo amad binatang sabi o ne pin ne gay sandal hetinen ko kami siksa ano ko peniksa manusia yan na sinaksa ko ito yan sumegwa pepenjini unad jepen na kami amban bulak supaya kami game kelas sa ene siksa amban sama kipignya amban sawan kipignya tele
kepek angan-angan dali binatang lay pinapanjadi siya Allah subhanahu wa ta'ala amban bulak si waktu yan. Ubus nagsekete kita wa may kapirin wa may aman na naggain sa amyan may makhluk miyan pinapanjari may kemon may binatangan li pinapanjari bulak na Allah subhanahu wa ta'ala supaya gain may kila sa siksa may kipik niya disab siya matuk ko binatang li ya laytani kuntu turaba o pinatuhanku dan ko bang ne ko hadja pinjiro amban bulak basta ra hadja amban ene lukulim siksa assalamu sa amyan nagini makazari puas na dunyahin gaan na niya inna antharnakum adhaban qariba itinin azabin tapit tabanan tapit yene bakas pangaka wallahu subhanahu wa ta'ala sikiti biselo dunya amban lebihan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinakan kitibi dinakindelian pen bang narkain wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin tinalaw kam manusiain sinar ka jahannam yepen pemesulab yehin yepen pemesugu yehin pemekiyu yehin yene due manusia megkupur magmaksiat duk yene manusia numba me kesentu-sentu me betuli yen sewe de me bukan kasandan ne ini engane puas ne asal bang ne sete hukum samian peme ebut narka jahannam manusia alai wal yadu billah us manusia isa muttaqin insyaallah bang bersab kitte bi lamu marinin yene dalam surga aku di serat kamian la ini megdul baya niat dihajab ne tek wallahu subhanahu wa ta'ala samin sie yene kapan den posambanien hada wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.